Sasisian pat ngi pidang sumpai pi borok syakanika channel kejongi bat hakanika video ngin pai yakanika post ke barang syalat tema hepo Meghalaya. Syabang ngin sedang yakanika video sungguh subscribe yakanika channel but turn on your new notification bell kanang bapinum do yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi hepo ka Instagram kanika ka Instagram account kejongi. Ya kan ke post la pelat daka Meghalaya State Rural Livelihood Society lanika MSRLS mentau benai arajar apuar. Kakateng jangan ke post kedai cluster coordinator. Kelas D lanika tarik ke bakado papila ban submit ki applications ki jongpi kedai hau sau tarik benai February arajar apuar. Ya kan ke post cluster coordinator ke belai santali ka salary lanika tolop kedai kat prajar hakshi benai. Kajaka jong ke posting kandai ha umsning umling ban jirang blok. Ke each limit kedai hapo kalai post 6 bat kandon ru sans 6 relaxation yaki schedule tribe lan yaki schedule caste. Ke educational qualification kalong kumne pla di ban pendap ya ka class 12 bat chaneng pidon kam ru sis 6 experience ban trai bat ki baduk haki jaka jongka social mobilization institution building bat capacity building. Kin kam I preference bahai gitu ki bla adap ya ka graduation hakon nogo discipline bat ki badan minimum life 6 working experience haki jaka jongka social mobilization institution building ban capacity building. Bat ru iki badan ka computer skills haka MS Office Google Sheet bat kibi. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwak ban apply kan ko post pihak ban pa iki applications ki jongpi syaka DMMU lanika District Mission Management Unit Office haka DC Nongpo Shwala ni haka Southering benai February arajar apuar shwa kapur Southsteng Janmid. Ko official notification leni ka notice ngal ai po description jogan ni video tis ngobha download bat puli shwaya ka shwa pen apply kan ni post kanang ba pin tip shushu shpang ki wiki details.